Niso terang pi pen bangsuri troksi arat BJP asong along kaching bedun. Arnisia Parman tourism kapaje thanga puthak saigulat kangni. Mokoilu malong border rally ke dengpon ASDC party meeting ke dorong ajok hadak arat ning kang samse kachipaklang. Assam Yarudia Mela 2022, organized by Assam State Rural Livelihood Mission at Deephu Club from 28 September to 1st of October 2022, where you may get self-help group products like handloom, handicraft, ethnic goods, etc. Please visit from 10 a.m. to 8 p.m. There will be cultural program at the event, so all are requests to come and enjoy the Puja Kam cultural program, food and many more exciting events. If anyone wants to perform in the program like dancing, singing, please contact at reception office, venue or in the contact number shown on the screen 700-266-2214, 94011-47014, 8638-051-469. Kardom pini Adap Abirta long pen ilisami mirina ansepi pini Abirtang ton pen arjuik tha. Kidamtang chiti ni phai inkoira phorni ani kangsam por phai hini alom BJP East Karbi Anglong District Asai Hemalong Mas joining amai padoponsi kidamtang Karbi Anglong Tenmas Council MEC kilikalong song wepen karjabdun niso terang bilapen alang lipan aning ka chethe bangsuri trok siara datum pen BJP asong along jingbedun BJP asong ke claim kidam ke mit heklong se Karbi Anglong attogano ara datum BJP asong along kaching bedun ason sido Lason si kedamtang chiti ni phai inkora phorni BJP East Karbi Anglong District Asai Hemalong armu okso kachepa ok amai dengpon si ke ongdung arat BJP asong along chepa okdun BJP amai along BJP East Karbi Anglong District amai phu dhonsing teron pen mai chepa hem phu ponsi kedamtang Karbi Anglong Tenmas Council akilik along lakha krisir kep dhansari constituency along song wepen karjabdun niso terang pilapen ari sangho Bangsuri Troxy Arada Tumaphan, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangari Dengpen BJP Arona Tangpen Dengponsi Non Givang Jilang Arni BJP Asong Along ke claim ke damra peji aphan lamchak chipipon Bangso Amay Along Deephu LA MLA Vidya Singh Ingling Haurakha LAC MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC Atum Chetong Dunsi Bangso Amay Along RDP Dun Bangso Amay Long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen May Long Kaningje Ponatengki Kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kiligalong Dhansari Constituency Songway Pen Kachepate Dun Niso Terang Pia Long Kacherap Dun Arada Tumaphan An BJP Asong Along Ningak Long Pen Deng Ponlo Lapen Non Kivang Jilangar Ni An Ki Claim Kedam Rapeji Aphan Tuning Ripon Lapen Dhansari Constituency Arlo Tovar Me Lang Pen Chenglok Kaching Thorason Kido an kipi kapacitang eji aphanta bangso amaya longpen ninche pon অঞ্চলৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীত নিচো তেৰাংপি প্ৰায় 7,000কৈ অধিক 7,000কৈ অধিক তেখেতে ভোটাৰ লাভ কৰাইছে তেখেতক যিমানখিনি ছাপোৰ্টাৰ লগত লৈ আমি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যোগদান কৰা হৈছে আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেখেতসকলক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত CST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনফাৰেন্সি সিটৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু পৃথিৱীৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ CST পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনফাৰেন্সিৰ পৰা যিটো উপহাৰ এজন সাংসদ দিব Non puthot BJP Asong Along Kaching Bedun Niso Terang Pipen Kopi Aning Kache Thesi BJP Asong Along Kaching Bedun Nangkok Aputhak Pherangkia Tum Athingno Nangkethan Donalam The Arju Ponsenang আজি আমাৰ ধনচুৰি ৰাইজ যিমানজন ইয়াত জমা হৈছে সকলোকে মই মোৰ ছাপৰ্টাৰ যিমান যি আছে সিহঁতক মই পোনপ্ৰথমে সকলোকে মানে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ সিহঁতে মানে
যে সুখৰ দুখৰ হ'লেও মোৰ লগত আছে আৰু এতিয়া আৰু মাছ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামটো আৰু আমি মানে সকলো ৰাইজক মানে মোৰ ছাপৰ্ট মাত্ৰ এটা ফোন কল কিছুমানক মানে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ দিহে মানে কিবা খবৰ দি পেলাই হ'লেও সিহঁতে মানে মৰমৰ কাৰণে মোক মৰম কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে কি অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই সিহঁতক কাৰণে মই সুখত দুখত বা যিকোনো আপদ বিপদো মই সিহঁতক আমাৰ সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই থিয় হৈ দিম। নিউজ ৰিপৰ্ট লংছদাৰ ইংটি কাৰ্বি আংলং লাইভ। Kidamtang chiti ni phai ingkoi rapliani umswai sigdama kha auditorium hall along arnisia pharman tourism ahin kapache thang ponji aphan saikulat padopon bangso asai kideng ahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritasing hi chetong dun si alon pidun tourism asai kamahin pen kachepatir pipon along umswai valley green and clean lapen amri tourism society atumta cherap chitodun si mai padopon bangso asai kideng pon la ke world environment day aprangjong ketalon pon lapen Kijoi kelang mate tourism ahin kapache thang ponji aphan pura arnisia pharman cherok tok tourism apathak saikulat padopon bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritasing hi aluhi sarpo man pen kache tong dunalong man peng aluhia man pen MLA Rup Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council EM Diofing Maslai lapen anparta Germany det pen kewang tourism research person Isabella Daniel atum chetong dun Bangso hot EM Ritasing hi kaning jepon atengke Karbi Anglong arlo non Ladakh det lapukali Karbi Anglong atokan olong setami kijoi kelang ahin mate tourism ahin kapachithang ponji aphana bangki un anpen bor I ponji pusi ning jepon discuss with the Diofing Maslai to what other thing is very much required and essential. As of now, like tourism industry is growing very high. In Karbi Anglong also, not here, in other part also, we are going to promote and we will give our best. As of now, like Dr. Tuliram Nokha, CM, he usually advise like to take the and survey all over Karbi Anglong, which part will be there, and so there might be thing has to be done because we have so many thing has to be as a son of the soul of Karbi Anglong. So we all know that the Karbi Anglong is a famous for greenery as a mother nature has given a lots of potential thing. So that thing can be discussed not within a day we cannot completed everything. So day by day we'll start. So we are looking forward to start with a small and so one day it will be like a tourism sport in Assam and also Assam will be proud of Karbi Anglong and also India will be proud. Karbi Anglong ahawaralong kijoi kelang mate tourism ahin abangki kelang mesen nili social media long pen theklong loposi tourism resource person Isabella Daniel pen ning jepon I think the potential is that it's a really calm place with a lot of cultural differences. I think a lot of people would enjoy the peacefulness and learn more about the culture from everywhere, from India and internationally. Do you see any useful mechanism here to promote the tourism right now? Yeah, of course. Okay. I think like every kind of marketing is probably good. Social media probably is good marketing, and I think it's important to not only increase the people who come, but also to attract like the specific kind of people you want to attract. Ulukunchi Ben Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Amar Jivan Adawai Kinangji Atumaphan isi Abirta kemi Bangso Adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji Lapen anparta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jivan Pangke bortoman la Amar Jivan Adawai cendon pen Jelari kengki suka timi harja hai bang kayak sap nipon bom na phasa tipi jena bang aku lah sih aku non kecian thulu Clark Dakpen Kachini Jiapan Troxy 5 Hini Trop Pho 5 Troxy Nerkapalong Humri Ignon Lakha Sirkep Amring constituency Mokoilum along border rally ke padopon lake Assam lapen Meghalayang Bongi Fentech policy Sept
Karbiang long along le block 1 pen block 2 along le ki dun jiang ring ke thep piga jok rongara datum chekroi dun thek thep pusi rat thur pak ka che song along klam an pali dun lo la pen khai dhorom party chipunang ni pusi ke ongdung amuluk pangrum lo bon setami adimak long an ke pale dun apora bangke ASDC a party meeting pinchong dera jok rongara datum aning kang samse ka che paklang pon Kidam tang chiti ni phai ingko da player ni jang Karbiang long mokoiluma hichialong ASDC KSA KNC atum pen non alom Assam la pen Meghalayang bong give and take policy pen kidoso jo anpina pora hu jesamet ASDC asong atum rada phan kapamang hula pen rada phan ka chong thui pusi arbok pon Nenga chithe dolo la ahoy material bang so give and take policy bang nil tum Karbiarat mate Karbiang long arat tame tum ka chikroi dunde la bang so apan sinel tum pan labang so meeting dak na organize lo puson sinel tum matalo sita me pini bang nel tum bitek long bang kela dak labang so a border alam the mate labang so give and take policy achikroi dunde mate ka oppose dundi palong nel tum bitek long bang kela dak nel tum isi a political asong mate nel tum amen punang kokpo ASDC asong ala tum se ladak apia na bangke alang le tuma meeting la buson sel tuma tek long lok lo nel tumi tek long bangke la son hilo la bang so me along alang le tum jasmet pet pen ASCC Central Committee along ki tek ding jasmet pet pen na ki hai Daniel Teron ason tak taksi XCM Johnson de na pen ason tak taksi ongdung party along ki do tum se alang le tum sil bang so organize of sonang tek long lo la sila so thak panel tum ning du lo Jongsi border rally prote ASDC KSA KNC atuma flag abenar tarte de nangji party dhorom khai chipunang ni pule kopia pot si ASDC meeting pusi ningje pon lapen ge wang jilangar nia bang lapuson dak border amen pen political nang pathuri nitum dak border kacharai komji aphan amring border committee ABC lapen ahoy kaching thura songmati AKA dolo lasidak ajada sai le claim jisitami nitum rat aphan nang pamangpuri athe nitum ta emithang a political party do pusi ningje pon laso joine si nitum ta amring border committee lapen ahoy kaching thur asong pensi kidam tanga ni anta claim pon bom lo pusi ASDC pen akaprek asong jesemet rong aradatu ningje pon sipini arni ladak ASCC tumang organizer bangke tum tek long bangke mane latung na organize bangke give and take policy ko alam pensi na organize ko kisita ladak alang tum jong ASCC party phan alle phan selang tum bangke bini la so meeting bangke organize Acho phadu pon mala to kidam tangani ka non kidam tangke del tum phan la so nang pachini ne muthe alang litung bang lo arong nang lut hit lo lapen ladak pinia bangke give and take policy la bang so kuthak se ili jengke che thana i jengwai na i pu nang pu hit lo ama non na meeting lo bangke la so na lama beter ithe ni ningye po an parke political alam ningye ro party alam an le yaphan ningye ro la son se del tum the long lo Jirikinding pen Samsung ingti Karbiang long live Langlokso hawar aradatum chingrum si pherangkya mai phaponsi rongar a school lo thanbang maheswar kalita aphan nonputa kilong lelek aputhak ningduk chipi ponsi madule alang liphan pon pusitami kilo serak ji aphan kachuning ripon lapen alang liphan kiri ka kuruk bom apora hut adai ka wiatum aphan kepasung pon pede ji aphan ta kachuning ri padopon Kedamtang chiti ni phai ingkora player ni Samilangso police station ke parlo langlokso rongar a pin khat rong pierong Bokaram tokbia hemalong langlokso hawar aradatum chingrum si pherangkya mai ke phapon nangkok alam the alang litum ke than pon lake kedamtang pai ni phai thongke bar ni pen rongar a school along lo than bang maneswar kalita phan pang thek the tum ke pon det pu pena jok non puta ahem chilele reklo Bangso puthak rai kom sai khia tum do de sang se kiri ka khuruk chepaduk wik anlo voi phit chitami piniarni anta long le reklo Bonda rai kom sai khia tum kiri ka khuruga sai kideng bom apora hut langlok so hawar along ke do rong adai ka we atuma phan rai kom sai khia tum kine pon ke do kok ajok akisung chitong nangkok upasi than pon Langlok so rong ME school long than bang kolita sir ko mar deng song si do rideng ke do kok pen pot
pini taring ko raprianta alang pan thang khoportan tum mane arjulong dat penpot labang so lo koralo netong labang so pingkharong pia arong sila bang sekolah dokok lo labang so pingkharong pia sor labang sekolah long dokok labang so rong si non kasuli bom lake ro adai ka ve phan abang phu bang tro phan pon tang lo lasi labang so master kang bodet pana jok si labang so adai ka ve tum sampai sung du nang kok lo ala posin itu ningdok ce paklang lo hala law and order ke claim tum tame arona tenge ke claim sian lo kiri ka khuru ka bangkang kam pina ko selong tum choro lo seta la dai ka ve tum phan ka pasung se det pang tum pan hin patan ni hin chuni rilo ni guardian lo lapente dak koranti 14 koranti nong aprangsi mondor presiden sar iti sang pana chuni lo lapente maipu iti sang tusu sang pantame chuni lo lapente tim karbing long CM sar pantame nili guardian pen hoi chuni kang tungga lam thekala lo lang bang so akisung long nang lipan chuni perfect lo labang so kisung pan payok tha Lasima dule thanbang moneswar kalita phan pon pusinami kilo serak jia phan si kachuningri padopon lapen adai kavia tuma phan kepasung pon pide jia phan ta raikom sai khia tuma phan kachuningri padopon anparta thangnat adai kavi atum bangso ki sungpen ki jogjia phan pura Karbianglong Autonomous Council kachari pon team Karbianglong CEM Dr. Tuliram Ronghang nang cherabdun vek tha pusi langlok so hawar arara tumpen phirangkia mai phapon si kachuningri padopon মাজত আমি বিশেষ অনুৰোধ কৰিবলগীয়া আমি আছো যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং এতিয়া জনসাধাৰণ চলাই লৈ যোৱা টিম কাৰ্বি আংলং CM তুলিৰাম ৰঙক আমি অনুৰোধ কৰিছো যে নিৰ্দোষীসকলক আৰু আমাৰ লাংলকছু এৰিয়াত সহায় সুযোগ কৰিবৰ বাবে আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছো Bangso phirangkia mai ki phaponalong SGB Harsing Kramsa SGB Khon Rongphar SGB Bidya Singh Rongphar SGB Babuji Rongpi atum pendaklong pennang an langlok so hawar arada tum chitong dun law and order ham chuning rigang tung gelalo ini tum langlok so arada phan babang phu tum phan dai ga ve tum phan ke pon labang ke nili tum langlok so arat ni tum ning du parpik labante nili chuning rigang tung nili tum langlok so cooperative chairman lo nili men sarsing timu nili chuning rigang tung lalo nili tum hem konglong parting abang phu aphanang li pon pit na pon pidia ta jok sinili sidami ning duk chipak lang tung atheni li tum langlok so arat phan kidugla gara phan TPG sang keroi bom alang lisi hem konglong parting aposini li tum labang so bang phu atuma phan prabjin pen law and order tum stame nang release da prangji ba he nang thon da prangji phan sinili chuniri dong mukak pen semsing ingti Karbianglong live pinia da Abirta ki lapwan si kang toniklo